Kani gadega Patisi TV, bat pidang pet yaki kubor baman kasngi. Kakasi Students Union, sengkeme henne kasngi, kanyo trek unok pra, kalarakhe ye kaleng khos ngiyap ke ba arpulai, jong Presiden Barim, jong kene kaseng, ba bol enling do, bam kwai hadwar ublay. Lakan mau borom ye kene kasngi, dak babu sentio, ha udor mot sakan mau, jong ba bol enling do, ubadan hakasnong malki shilong. Bala pelong ru ye kejelang ke balengkon, ya ke bala penya daw General Secretary ke KSU sengkeme, usamna Donald V. Thaba. Ringkat ke jinan lang Presiden usamna Lambok Star Marngar. Kiwei de ki balaidan lang hagani ke siki kentum. Yu Presiden jong ke KSU sengkeme ubala syong tait no uba Samuel Jerwa, UMDC ke KHADC hakaju kapor ubalong ru Working President jong ke khnam uba Adil Bat Nangrum nangta ki bahaya ngasam jong ba bol enling do ke dikhot jong ke KSU bat kiwei. Inya jilinti ki bakoru koram. Iya predicting shot tenju. Andre compare ai bác chỉ cha cho mình để chứng nghe chỉ cần chụp cái chất cần rêu cái xây dựng nhà các bạn mà cái chứng xúc và cái paten cái xây dựng bằng saki nhà cái bằng song lang cái paten đây cái hiên bên đi đá long cái đây có mấy cái sâm văn thăng cái mình xem mà sinh răng và cái chính lên đây kita untuk iborang kita tersat, lagi sepak, lagi hajar teli kian. Yang penting pensibik kau terkaseng. Mereka mau nasyam yang kawai ke filosofi, nekasan bakat tagalong. Hari setelah partai, kami bakut juga jeng bicara, dari bakut juga bicara dengan beliau. Dari sekawai partai, mengiang ngelak antara kedua kebijakan beliau. Kami lelai. Ada dia kebajian, nanti setemat Henry ai, pengin persiang, hai bor berat jungi, pentulun yang sentem terkam jung KSU, nam tak dicoba kawasan jungkeri berkecai pendeu rokawai. Ket bok ruang, ku gedok, ya perok kitkat, ngemi ini, amang isuan bu tak suntiu, dengan syem di penurem, jung cingile penurem rumah menyelam joseng, kan keadaan dia, kan jingting jingsmit. Hari Hamadan Habasyid Basyai namtaki isu gobon pakaseng ke jutulun na kapos po. Maju frang isu sekmi Muslim dari berkecai pendiri kawai Muslim upat po jeng perintah.